Pomoć Bog, junaci! Braćo i sestre, čestitam vam Dan Republike Srpske, dan koji smo tako dugo u istoriji čekali, dan koji obilježavamo danas, svi prethodnih i budućih godina. Danas smo okupljeni u jedinstvu, svi mi koji volimo Republiku Srpsku, oni koji su danas na ovom trgu i oni koji nas gledaju, koji nas slušaju i oni koji nisu mogli, a jesu tu danas sa nama. Ovo je poseban dan našeg jedinstva i našeg odnosa prema Republici, prema našem načinu života i onome što želimo da budemo. Republika Srpska je stvorena, jer je to bio odgovor na zov srpskog naroda, da se na ovim prostorima napravi država, jer smo uvijek znali, ako nema države, da nema ni slobode. I uvijek slobodu koju smo htjeli i izgradili za nas, nikada nismo imali namjeru da ukinemo drugima ili da ukinemo slobodu. Uvijek smo i druge i drugčije ovde pozivali da žive s nama na ovim prostorima u slobodi, dijeleći s nama zajedničke vrijednosti. Tako i danas, Dan Republike, ovde koji obilježavamo u Banja Luci i širom Republike, a i mnogi ljudi koji vole Republiku Srpsku bilo gdje na svijetu, objedinjeni su upravo u toj želji za mirom i slobodom, sa najboljim željama koje upućujemo svakome, i onome blizu i onome daleko, da im kažemo da Republika Srpska ima namjeru da živi i da slavi svoj dan i sve svoje dan, da živimo zajedno i sa drugima i da dijelimo s njima i prostor i slobodu, ali isto tako da nikada nećemo odustati od onoga što jeste naš identitet, jeste naša država i jeste naša Republika Srpska. Neka živi Republika Srpska!